Hey bingelele. Namhlanje ngithe ngi-explain ngento ekuthiwa i-symbolism. Uyabona abantu abasasupporta le party le qembu elibusayo. Ngifisa ukubacacisela ngento ekuthiwa i-symbolism kancane. Hence nje ubona ngiyibekele isithombe lesi. Uyabona ugreen uclear uyasho ukuthi urepresent umhlaba. Ublack urepresent abantu abamnyama. Ugold obvious urepresent umnotho. Umkhonto nehawu now representa ukuthi isintu nempi esikuyona. But ifane manje uyibuke lana ukuthi why lesandla lesi singala kade isaqalwa lenhlangano sasimnyama then gwiqwe umkhonto usubanjwe isandla esimhlophe. Why leyo nto inganiphathi kabi? Hamba ngisho e-EFF uzofica isandla esibamba umkhonto wabo okhombisa ukuthi bayalwa abalweli Africa. Isandla sakhona simnyama. Ila ku-MK abantu ababamba umkhonto umuntu omnyama. And uyawubona umkhonto ugold usymbolize ukuthi silwela umnotho. Uyabo? Usungaqala kubukeke nako DA ukuthi isimbol yabo ithini ngoba mawuyibuka isimbol ye-DA ina yonke imbala ye-South African flag kodwa umnyama ukho lo representa abantu abamnyama because imbala le iya symbolize something khona into esukisho. So yikho ngithi ake nginibuza ukuthi akunithusi yini ukuthi lo mkhonto ubanjwe isandla esimhlophe? Akukwenza ube curious ukuthi why lesiyasandla kwaba so important ukuthi sishintshwe from black to a white hand esibambile la? And can you really be fighting for liberation if ugqoke into ene symbolism eveza ukuthi ubanjwe ama oppressors akho? Think about it. Umhla 29 useduze madoda. Fana ushaye niclear ngepolitiki, niclear ngezinto ukuthi zimi kanjani. Ningavotela abantu kanti iagenda aniyazi.